جارەکەدن بەینی بار سبا بخێر بە گۆهدارێن رادیۆ BRFM تەماشاوانین me derya rûpelamiya Facebookê Silav ji bona we tevdan û me guhdar dikin derya pêla FM 103.5 temaşe dikin derya rûpelamiya Facebookê bûyer erebî xeleka xwe ya gulava sibehê em were berdewam dikin destpêka sibê jî me diyar kir mêvanê me Abdilbasit Kutê li veberiya giştî ya temwînê dê derya xeta telefônê re niha li gel min be roj baş. سپاس بۆ vê derfetê destpêkê em behsa tedbîrên we bikin wekû gerînenzeya temwînê çune di heyama qedexeya hatûçûnê ku bûye bi rengekî bêjin cizî. Yani birastî jî mamoste di destpêka qedexekirina çûn û hatinê ji bo ev mesela di derbarê mesela korona de heya niha jî û ji xwe wekî rojiya meha Remedanê jî xweda ser yani wekî wilo rewşa madeyên gotên firotin yani hem de istehlakî wekî din jî wilo di hindirê buhabûnekê re derbas bû. Yani wek heziriyê temî jêr niha ji bo mesela yani ji xwe rojî vê re piştî wê yani ji bo eydê yani heziriyê me hene ew jî yani tiştê ku di eydê tên istehlakirin mamoste yani çine şekirin çekin yani her tiştê ku em dizanin û di eydê bêtir istehlak û taleb li ser çê dibe heziriyê me ji wê re hene yani ew jî ji bo em pirsan nequlipin ser pirsan em mê behsa nêzîkbûna cejnê bikin û tedbîrên we bikin. Ez dixwazim behsa xebata lijneyên we bikim komîteyên we yek ku li nava sûkê digerin bi çi rengî xebata we derbas dibe helbet jî ji xwe cejna Remezanê nêzik bûye gelo we zêde kirine û komîteyên xwe di nava sûkê de? Yani rastî jî mamoste niha ji bo xebata lijneyê me ê ku di nava kolana û nava sûka yani dixebitin ew bi xwe ji yani ji di nava ji serê meha Remezanê de heta êvarî jî me gotiye piştî ku yani piştî hitara jî lijnê me derdikevin nav hinek dikanê ew ku yani bekirî din ew jî yani wek xebat me mudaefe kiriye ama di rewşa cejnê de em ê bêtir jî mudaefe bikin yani heta kengî sûk vekirî bil gorî wê temwîn di sûkê di hindirê sûkê de mewcûd be wê şopdar be ji sarar yani mamoste. Nirxu buhayê bêjin tiştan pir zêde bûye Birêz Abdilbasit dikarin wekî bi zimanê erebî jî bêjin fewda mezin di nava sûkê de derketiye gelo ev tişt ji bin destê we derketiye yan çawa? Yani mamoste mesela nebû ji bin destê me derketiye yani em herkes rewşa dolar dizaniye yani rojane tevlî dolar em bibêjin tevlî dolar yani dolar em bêjin her dem bilind dibe dadkeve icraatên we rênmayên ku hûn digirin çune? mamoste niha ji bo xudra û fêkî evana û ferrûc evana li ser perê Sûrî tên evana yani ji xwe sara xudra û fêkî heger hûn çûbîn erzan bûnî yani baş bûn ji bo madde istehlakî ji xwe berê jî me gotbûn niha bîz bêjin ev madde istehlakî ser dolar tên niha rojane em lîsta xwe nû dikin yani a istehlakî rojane vêr saet 11 lîsta nû dadikevî yani ser dolarê herkes dizane sûka a dolar li saet 11 de sara wê xuya dike ev jî rojane dihêlin ku em wê lîsta istehlakî daxin yani dibin debtekê derbas ve bes belkî nebûyî rengê ku gotê xwestin mamoste. Yani bilindkirina nirxê kel û pelan mêweyan û sebzeyan biryarên we çine ji bo wan ji ber ku keysbazî çêbûyî istiqlal çêbûyî tevlî wekî tu dibêjî ku dolar jî buha bûye dolar ji xwe her dem bilind dibe dadkeve hûn çi biryaran distînin dema ku keysbazî çê dibe? Yani ji xwe em li canê me rojane di nava sûka dixebitin yani şopînin ji xwe şekwet jî tên şekawet li ser hinek kesatên ev ji xwe qanûn heye li gorî qanûnê em dimeşin mamoste yani kesên ku bi nirxa dîzin ya kesê wek ku istiqlalê dikin ya kesê mesela ihtikarê dikin maddê nafroşin evana bi xwe herkes yani ceza dibe yani
جهن لغوري سوج دمين انا كان جزاي وان جرانه كان جزاي وان سبكتي لغوري سوج وان دمين ومساما يعني كسي قولوا دكش خوام جزادك تێکلیا و تەنسیقا و برێز عەبدولباسط بە ئالیێن تێکلدار ئەم ببێژن بەلکو یەکیتیژی هەنی یەکیتی دناوا بێژن بازرگانان دە ون چاوا دکن گەلۆ ji بۆنا نرخ کێم ببن و گونجاو ببن بۆنا خەلکێ يعني ما مستشخوا السيرا قوام دادخن بيكيتير تنسيق يعني بيرتشيد بنهاية يكيتيا أصنافها هي يكيتيا قصابة هي يكيتيا خضرة هي يعني تونسان هر يكيتيا مداجنا هي اب تنسيق بوار دبل سبي اساسي امداتين يعني ام يكيتي جي بندك اساس تحديدات سعريه شخود ورد ام تشتني هنا ما مستمس وك جور النقل وك فايدات تاجر وك فايدات دكان ورد تاني غاش كرنتين تحت كرن يعني يكيتيا بشي جو ام نرخاوي زلال دكن لجمع اساس ما مستنقو ام وقت تموين بسري خدا دخلنا يعني ام چند سازی پیر تێکلدارن گوام بین بەلی بکەن وەکو ئەم زانن برێز عەبدولباسط گەرینەندە تەموینێ بەرپرسا دیارکردنا نرخێ تشتانێ تایبەتجی یê cil û bergan kî diyar dike em bêjin mamostenha ji bo cil û berga û wekî dî yani ev madde êgo mejêr tesîra hîn danexstiye ji xwe belkî bi rengekî zehmet tesîrayê dakev ji ber ku em her kes zanin niha bi hezarê enwaê çeka henî yani ew jî belkî pişkî zehmetî tê dihe bi tehdîda wê de lê me ji bo ev rewşa awarte yani niha nisbet ribh yani hamiş ribh ji bo tacir ji bo xwedê dikanê ji bo çekak bê tehdîd kirin وي بشكي ضغطي راكي يعني نها ما قطعاء شكاء قد سوكي تفروتن امبيجن هاجر حقيقي مثلا قانونيا بيازده حزارة بيفروتن شخوة دكاني ما كرنا دبل اضعاف يعني كرنا بيسويك حزار ام في تشوبينن شخوة سوكا قام شلوب خود التموينا ما يرو درود نابا كاني شكاد تخبتي يعني اوجي يعني اوجي استغلالك قلتي مثلا شكاجي دماوسا ود مواد دند وقت شكر وقت شوكولاته وقت مثلا بتي فورم بسكويت هادشي قد بوجبو عيد يشبو مواطن جرك دكن اوجي هامش الربح ما يردين يعني يروج اوجي وزلال بذ هامش الربح حيوان وشخوا حياقو سوق جنها حياقو سوق بيقرتن ويتمون دسوق بخوده وبسكنه باش بوغو استغلال چینه بماوسته گلوش کدره جلو برگ دینه در باز کرن جبونا هریمین ما برێز عەبدولباسط آنکو برای بید بيجن مصدر استيراد الألبسة جكورة ما مستنها مصدر الاستيراد اشخوا ام دنافا سوكي ده ام كارم بيجن هما سينه واي چكاهنه يك جهه اجنبيه يعني ام بيجن فيتنامينه ماليزينه يعني ايطالينه دسوكا مدهنه وتركي هي ما مستوى شكل تركي يعني اوجي نوع انواع تركي واي وطني هن الجمع يعني يقول فردين شكرين ياجي مثلا بحلبي وانتين شكرين يعني ام دكارن بيجن سينا وانتين اوجي درباسكرنا شكا هاجرن بيجن اي سوري واي ما شغل فرن يعني اما اي تركي واي اجنبي او خد كردستاني درباس من ما مستوى بله دناورا هر دکانک جلان ده و یدن ده جداهی دنرخان ده هیاج بو وی بابتی چه چاره سری لبردسته و هیا برێز عەبدولباسط يعني وقت بو ما مستنها چاره سريا بو امبيجن نها يعني شو اساس الجنة فاتورة يعني فاتورة عن شكانا بيشو باندن كا السر چقويسي اب قطعه رونشتي السر خدي دكاني ياجي سر تاجري موزعي قد دكانا هامش الربح وختجر ام تحديد بكن ويدورد هنا كي زلالون شي بلكي نبو يرنجي جو امبيجن ست سديد خوشك او ليوي هنكي سوق الضغطي داخل يعني ام زانين جاب بتراك باش سوكا شكا ياجي سوكا امبيجن مواد نيدنه ايجو مواطن ليجو درغب يعني هم مثلا قيصريات تشتن وانا تموين جي قطبو يعني فاضي ربحا خوش جم خو بالتحديد ذكر نويباني انا مثلا ساعه بنطرون هجر ب 5000 با شغل له جبر خو ب 15000 داتاني ترجي داتاني ناد نبرا دكانك ودكانك دجارنا
ده قطعات شقده 5000 فرقه. طيب ابي ايجو ارزانتر جبيان ما ويجي ربح او يجي ربح او جي بكون ب 3000 دورد شخور پیدا کری يعني ابي بو هذا فروش بكون جياشي 10-15000 شخور پیدا کری ابجي سرها مش الربح هم هنكي زلال بكن شخو او جي هناكي وتعداك بك شاند نفسه كاتشكاد وهناكي سر شاندن هذا ليجو هنكي مستهلك دبيرو شاج جنيد بباريس تنسيق القلوة ويكيتيا جلو برغان تنيد تحديد كرنا عند ديار كرنا نرخي جلو برغان ده كوميتين وبفراتنا و بقرن ما مست او بخواي يعني اوجي اصناف يعني اوجي عيني اصناف كارم بيش كان يعني دليل التنسيق هي بس هامش الربح امداتين يعني وفيقوا ام بيجن هامش الربح امداتين يعني شخوا تشك بطونات درباسي فرد بالنقو قطعة درباسي تشك لسر طوناتين كرينو بروتين دسوكي عالمي ده او اجا طوناوي تحديد مثلا ايه اوروبي بهاترنج ايه وطني ايه تركي بهاترنج ايه وطني ايه وطني ارزانترنج هردي يعني هامش الربح ختيج وار بيدانين وش خو تنسيق هي دنابا بان هردو روجانادي يعني وي هامش الربح خوشك بلا بفي ويبقى دستي وجي ما مستا والسروي اساسي تموين داك في السوكي وجزاجي يعني وكوميتا فاكرنا كل نافا سوكي بقرنج بو تحديد كرنا نرخي جلو برغانج بكو كيس بازي چينبه عيني قوميتي مي دنابا سوكا استهلاكي تقرن عيني وان ودنابا تشكا كرنا مس يعني اب قوميتي ما يعني لسر حمي بشات سكن يعني ام بيجن محروقات ام بيجن معامل ام بيجن دكان استهلاكي يعني ايه عشق وايه خضره وايه فيكي ام بيجن فروج او قوميتي ما بكل سر وان حمي بشات سكن شو ما هجمار بلينكريه ام دكارن وان بلاف بكن يعني نفسه وان قوميتاي ما مست داوی دم دخوازن بحثا جشن رمضانی بکه تدبیر و بریارن و وکو گرینن ده تموینی چونه يعني ما مستشفى ما قولي يعني تدبير ما براستيجي أمولو فكري جناح ماضي وجمرتين حميج دربتين يعني حميجي يعني تسعيراوان ند السيمدية أجر قد السيمدة با مني راستيجي مني قلت داخستايا الجوري مستهلك أما ند السيمدية تسعيرات دانين أمجر جوري و ربحات تاجر ربحات كانت حدنا ومناهل جوي حد جشاعات دركبه جو أمل سر حاكم بن يعني وقت تدبير شخوا حملات اي زيدا قرا زيدا كار اضعاف زيدا كرن اب وقت تدبير شخوا سعر نرخان بلي دكنو تمويدات كم سوكي تشوبين بيره بلكي حطانها ما نكاري بو سوكا خوا ست بضبطين اللي حياه حدك يجي باش وي يعني دهنك بشاد مثلا بيجن دبشي فروجات دبشي هناك مادة استهلاكي ده ايه خضروان او جي باش وي يعني ما مستا اميت دمي بيج ده بيتر اثبات وجودات تمويني بكن سوكي ده وامينا هيلنجو مادة سوكي قطبن وامينا هيلنجو دشاعتا مزن تفيدي ده تشي بوقت تاجر وخدي دكاني واستغلال تشينا سپاس بريز عبد الباسط كوتي ريفي بريا كشتيا تمويني كوت الجل مبو بميند ناف خير وخشيده سرچاوی ماموستا و جبیل نفسی. سپاس جارکدن گهدارو شاپینرین رادیو ویر FM لبندی مبن پشتی وینا ورا کرد خلق خبر بردام دکن.